就是爱袂行，就是不知用办下，就是安像通不到领解释，欠我解释，请你甲爱作伴，阮我解约不就分就停，行到领解面前，通到领解伤，甲爱讲，接来爱说你，欠我解释，我解主啊，将你美丽可爱。里条路，爱行爱行，爱是叫你来作伴。欠我解释，我解主啊，将你美丽可爱。就是爱袂行，就是不知用办下，就是安像通不到领解释，欠我解释，请你甲爱作伴，阮我解约不就分就停，行到领解面前，通到领解伤，甲爱讲，接来爱说你，欠我解释，请你甲爱作伴，阮我解约不就分就停，行到领解面前，通到领解伤，甲爱讲，接来爱说你，行到领解面前，通到领解伤，甲爱讲，接来爱说你。我改名字，kết花在我心中，我改面孔，又在我改眼中，不會認會我寫你才能，但係認錯，上帝也改面面。雖然要是愛背得多擁有，而以切包，會雙雙捐錢愛，用也順心，見解保護愛，愛讚每年，寶貴奇妙太愛。
可惜，即刻講阿們，阿們，阿們，阿們，阿們，家姐你破住本上帝，哈利路亞，即刻禮拜即刻上帝阿們，提提細細，來來暖暖，即刻你讚美即刻上帝阿們。兄弟姊妹，提提細細行前來，愛記得耶穌大衛。主阿們，哈利路亞！自家本來讚美自家係上帝，因為主耶穌上帝，行下自家阿們，主耶穌上帝，下天世界念阿們，自家聽唔破少。上帝按下愛，上帝按下你，上帝按下全世界你，愛就一條線，加愛就信心，上帝祝福全世界你，上帝按下。
主耶穌上帝咩啱錫愛，哈利路亞，拍手歡迎你，歡主耶穌上帝，哈利路亞，哈利路亞，係相信自家隆重，所有嘅兄弟姊妹，要就學無計心，自家分盡脾自計心，自家慢慢嚟初陣起，自家嚟讚美自家上帝，阿門。因為到自家要係學無計心對主耶穌上帝，阿門。因為到自家要係愛嘅心嚟到主耶穌上帝嘅面前。因為自家啲自家敬拜嘅上帝，都係千年嘅上帝，就係能叫做一切嘅上帝，冇就講冇可能對住主耶穌上帝，係相信，見下就主耶穌上帝，我嚟祝福自家，我嚟恢復自家嘅心。哦呀啦巴西吉啦啦啦巴西吉啦啦啦啦啦啦啦。無照無可能對治你，無照無可能對治你上帝，只是愛相信，甲愛來希望，耶穌上帝，無照無可能對治你。無可能對治你，無照無可能對治你上帝，只是愛相信，甲愛來希望，耶穌上帝，無照無可能對治你。無可能對治你，無照無可能對治你上帝，只是愛相信，甲愛來希望，耶穌上帝，無照無可能對治你，無照
稣上帝来恢复自家的心，自家打开自家的心，自家本上帝来恢复，可能自家要用心，可能自家要苦心，可能自家要费心。哦，我相信見下照上帝來恢復自家嘅心，自家冇用硬嘅心，自家用人心來到主嘅面前，本身你來恢復自家嘅心。我相信主耶穌上帝嘅能力，能夠來支持自家，能夠來恢復自家，只陪主耶穌上帝來幫自家做住隻得勝嘅誓言。哦，我相信你上帝，我相信你主耶穌上帝，我相信你做善者，我相信你一個能力要顯出來。哦，我都很相信，我很相信，也該愛恢復愛。我很相信，也免你分之後愛。我很相信，耶穌愛很相信，愛見下得到，前輩愛相信你。我講住住為起，為自家來講，自家相信自家係上帝，帶自家信心來主嘅面前，自家相信主耶穌上帝嘅幫助，來恢復自家嘅心，來自家來相信自家係上帝，帶自家學顧嘅心，自己嘅心，來相信見下照上帝來恢復自家嘅心，自家用信心來講，自家用信心來唱。我很相信，也該愛恢復愛。我都是相信，主耶穌上帝已經恢復了我哋嘅心，我都係強嘅心，我都係得勝嘅心。我很相信，耶穌我很相信，愛見下得到，只會愛相信你。我很相信，耶穌我很相信，愛見下得到，只會愛相信你。我很相信，耶穌我很相信，愛見下得到，只會愛相信你。哦，哈利路亞，我都是相信，主耶穌上帝，主耶穌上帝，將人該上帝，將人該主，我都是相信。Một cây xin, cây teo tại tu kỳ cây xin, Hallelujah, cảm謝耶穌上帝 Hallelujah, Hura badaya la badaya la bu, Huraya la 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 bu, cảm謝主耶穌, cảm謝xin lên, cảm謝nhị, xin lên cao mát nghe teo xa. Lên các ngài đều xa tung thai, cảm謝nhà cây anh đen, cảm謝nhà cây lít đeo, cảm謝nhà cây chín xin. Hallelujah,
Hora baraya la baraya la bu. Hina baraya la bu. Hallelujah. Yesus song ti. Cảm ơn nhà cái ân điển. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hora baraya la bu. Nhà cái xin điện như Ali. Xin điện như cao mát ngày tao xa. Quý phi phu ngày tao cái sim. Chi chi ngày tao cái phiền. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hora baraya la bu. Hina baraya la bu. Sakaraya la baraya la bu. Hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Học sự phân sinh cả cái Chúa Giêsu. Chúa Giêsu xin lý khai cái hướng thị thị mây. Sĩ sống như cảnh như kéo trung thái. Như tao yêu苦中như khen tại như cỏ. Tại như tao thật sinh ngày lũ. Như tao bù xin yêu nhau. Như chủ phụ như ta tỏ khéo. Và phía cái chủ phụ như ta tỏ xin thị khen thăng. Cái yêu chào phụ đúng cùng hướng thị thị mây. Xin lý khai cái hướng thị thị mây. 所以咧，請家嘅善心揸盤對住耶穌，請家你讚美嘅，請家你敬拜嘅，次次請家敬拜嘅，一嘅善人要教乜請家，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。我相信主耶穌在世界係特性，見當住世界大學路嘅心裏，佢在世界係特性嘅路。感謝你聖靈要跟我哋同在，聖靈要催你救乜我哋晒，救乜弄同一個字，一個聖人憑一個反應，救乜一仆人傳一個福音，救乜我一仆人分業傳客家，俾我聰明智慧，由你揸滿一個福音，由你傳出去，我哋車家車仔又得到一最好嘅恩典，得到一最好嘅福氣，在耶穌基督嘅名，我哋感恩。我都禱告，時間齊齊嚟講，阿門。哈利路亞。學小俾時間嘅主耶穌，大家講哈利路亞，哈利路亞，耶穌相愛，耶穌相愛，耶穌安好，哈利路亞。Yes。萬要錯之事，共一背後談，共一戰朝談，主耶穌向前看。哈利路亞，講了都唱錯，攏仲向自己咪啊 ？OK， 見當朝即刻到嚟談呢個發生嚟嘅嘅人念樣喺度木蛇哩，係我講一通念樣到石哩，石哩上嚟講法破燒。我家己安通人名強啊！哈利路亞！在破少莫點點，要真心要獻世。阿門。Yeah。Silakan. Ya. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini Ngài kembali. cảm ơn hiểu thấy lý cái vì sao. Ada banyak wajah-wajah yang saya sudah kenal sudah lama. Anh tôm miền ngài sit anh kêu leo. Pada waktu saya datang, saya menjaring jiwa di tempat ini dan saya melihat ada wajah-wajah yang saya sudah kenal. Tông si ngài lại ngài sit con đồ du miền ngài siong sit ngài. Pada malam hari ini saya akan membawakan firman dengan judul Yesus adalah sumber pengharapan. Kinh tông chiều ngài tu ai con đồ Giêsu tu hệ sit cả cái chiến vấn cái pan mong. Mungkin banyak orang di tempat ini telah kehilangan pengharapan. Còn anh bè chơi lý tích cho đó yêu tao chỉ đó những cái pan mong mau hết léo. Mungkin ada banyak orang yang sedang bertanya, sebetulnya Tuhan ada nggak sih dalam hidup saya? Ya còn anh bè yêu nhìn mình sân lấy sòng tiêu yêu mà các ngày thung thái. Sepertinya hidup saya sudah ada di bawah sekali, tapi saya tidak melihat pertolongan Tuhan. Yo chỉ đó ngay cái sang miệng chung ngay sinh phát chung là đi hết đó bè chỉ đó ăn tiệt đó ăn tai. Tetapi pada malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Tan hay kinh tông chiều sekali lấy học lấy cái phục diêm. Kita akan buka dari Rut 1 ayat 1 sampai 5. Sekali khai lấy cái rút. Giết 1 ayat 1 sampai 5. giết tao chết. Baca.
Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. 當計熱事呢計下劍講呢下要妒忌出以色列嘅地方計。 Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke 因係要責任嚟出耶戶達伯利恆啲各家嘅負責人各家社會強下起。 ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 去出呢個地方按照摩押嘅地方嘅啲做嘅啲處。 Nama orang itu ialah Elimelek. 佢嘅名就係按照埃利梅勒。 Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. 佢嘅負責人按照拿俄米，佢嘅兩個嚟到就按照馬倫，就按照基列。 Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. 龍總都係埃弗拉坦，從埃弗拉坦人嚟嘅啲人，係耶戶達嘅。 Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. 然後佢到摩押嘅地方，佢就嘅處。 Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 然後呢個拿俄米嘅老公都過世，傳到佢兩日嚟窮下佢嘅。 Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa. 佢兩日嚟到嘅摩押嘅唔自然結婚。 Yang kedua bernama Ruth. 第二按照律嘅日嚟自交嘅。 Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. 佢都計日地方摩押嘅處，大約4要10人當中。 Lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kilion. 然後呢兩日嚟也係過世。 Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. 傳到佢兩日閃 Q 個日落間樣嘅。 Nah, keadaan mereka pada waktu itu 當計熱時期都晒情況， sama seperti kita yang sering kita alami. 熱樣上節家思想咪節家經過到。 Waktu keadaan krisis, waktu keadaan sulit di zaman kita, 當節家生係因為經過到按苦嘅日子，按難過嘅日子， kita sering kali berpikir, 節家思想咪甩到。 oh mungkin pindah keluar kota atau keluar negeri, cari penghidupan yang baru di sana. 你去撇隻地方撇隻國小都撇計外嘅，你去做工啊，你hết。 Nah, Naomi bersama dengan suaminya melakukan hal seperti ini. 呢個拿俄米嘅重複就係做樣嘅事。 Kemudian di sana ternyata suaminya meninggal. 因為去到nanti嘅重複都過世。 Setelah suaminya meninggal, anak-anaknya laki-laki 2 orang menikah dengan perempuan Moab. 嘅重複過世了，然後佢兩日嚟一過世。 Ibu bapak tahu nggak itu Moab itu apa? Moab itu adalah bukan bangsa pilihan Tuhan. 兄弟姊妹，點解你摩押合同埋嘅出呢？你摩押都唔係上帝選嘅出， Tetapi karena mereka pindah ke satu tempat, 但係佢哋細個唔使 hết。 sehingga kedua anak laki-laki itu menikah dengan perempuan asing. 然後佢兩日嚟咧講，隔嘅啲嘅摩押佢哋未知結婚。 Sampai akhirnya kedua anak laki-laki mereka juga meninggal. 結束，然後佢兩日嚟一過世。 Nah, dalam keadaan dia sebagai seorang janda tanpa anak, tanpa suami. 當人用嘅情況冇老公也冇anak， Tertinggallah Naomi bersama dengan 2 orang mantunya Ruth dan Orpa. 所以傳到呢日落間樣個佢兩日閃 Q 強下， Setelah 10 tahun waktu yang lama mereka tinggalkan Tuhan. 然後10年嘅時間按叫，然後佢變喺上帝冇及上帝傾前， Dia mendengar kabar dari tanah Yehuda. 佢聽到要消息在耶戶達， Dulu dia tinggalkan karena Yehuda dalam keadaan kelaparan. 望拜佢變喺嘅耶戶達地方，因為嘅跌要苦難嘅日子要度嘅，係咪？ Tetapi saat ini Yehuda sedang dipulihkan oleh Tuhan. 但係呢下咧講一個耶戶達地方，上帝恢復好了，望拜唔望。 Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke tanah Yehuda kembali. 然後佢叫日嘅天咧多講盡出耶戶達地方， Di tengah perjalanan kemudian dia bilang kepada kedua mantunya, 所以半路嘅跌嚟佢講本嘅兩隻閃 Q 糖。 pulang aja deh kamu ke tanah Moab, ke negerimu. 你多講盡呢嘅摩押地方啊， Untuk apa kamu mengikut aku? 你聽我得咪？佢講， Aku nggak mungkin lagi melahirkan. 我也冇可能有翻身用啊。 Jadi zaman dulu di Israel,
Jadi bong pai si thời chơi gì sẽ liệt. Kalau kita menikah dengan seorang suami, Hay còn si các kết hôn gì chặt chồng phu. jika suami kita meninggal, Hay còn si các cái chồng phu cô xe lấy con. kita bisa turun ranjang istilahnya. Turun ranjang. Ya Ngerti ya? con ngắn Ngerti ya, turun ranjang ya, menikah dengan adiknya. Nyongin ya. Ya, dia menikah dengan adiknya. Cái lò cung cô xe lấy con, kia cái quy kỳ ổn định itu kia cái lò thay kết hôn nyongin này. Karena itu dia katakan, aku sudah tidak bisa melahirkan. Kalaupun aku melahirkan, aku menikah lagi. Mau nunggu berapa lama?因為到呢啦，見有人講啊，種呢兩個心橋你盡啊，我冇可能分結婚嚟分身用要嚟救你啊。Nah, singkat cerita, mantu yang pertama Orpa meninggalkan dia. 咁當你講啊，呢個嘅心橋啊，按到二八啊，叫做病血嘅，叫唔係停嘅。 Tapi Ruth tetap mengikuti dengan Naomi. 但係你就按到 Ruth 啊，佢咁日嘅天本聽呢個 Naomi 盡。 Nah, dari cerita ini saya akan cerita kepada ibu bapak. 從呢個故事咧講到講兄姊妹啲， Dari dua perempuan ini, 從呢兩日妹子人， kita belajar bagaimana Tuhan bekerja. 即刻學兩班人上帝做出一個生命中。 Dua perempuan kehilangan pengharapan, 兩日妹子人嘅盼望冇hết， kehilangan masa depan. 佢嘅前途冇hết， Tidak ada lagi yang bisa dia andalkan sebagai seorang suami. 冇日計可嚟依靠，因為老公過世了。 Keadaan Naomi sudah merasakan kehilangan semuanya. 呢個 Naomi 知道好過冇希望，馬計都冇hết了， Kehilangan suami, 老公冇hết， kehilangan kedua anak, 兩日例子又冇hết， kehilangan satu orang mantu yang sudah pulang, 日扎心 Q 又多盡一地方， kehilangan keuangan semua. 錢又冇超了， Artinya kehilangan masa depan dia. 意思嚟講嘅前途冇超。 Ada nggak di tempat ini orang yang seperti itu? 你為受招冇長用嘅情況， Saudara kehilangan anak, suami, harta. 隆重兄姊妹冇hết重複，冇hết anak，人一個家產嘅錢財又冇hết， Kita berpikir udah nggak ada masa depan. 時間嗰度aduh冇前途啦， Kita bisa bayangkan keadaan Naomi seperti itu. 時間又似想呢個Naomi用嘅情況， Nah, perempuan yang kedua, Ruth. 呢第二日妹子人按到 Ruth 誒， Dia kehilangan suami, 佢又冇hết一個重複， dia kehilangan bangsanya, 佢一個結家冇，佢冇信嘅結家嘅嘢了。 dan dia punya beban untuk menjaga mertuanya. 佢要一個負責人去照顧佢一個家人， Tetapi dari peristiwa ini, 但係當呢一個情況， kita melihat bagaimana Tuhan turut bekerja 即刻嚟看上帝嚟做出一個生命中， untuk dua perempuan yang kehilangan pengharapan. 所以呢兩日妹子冇係盼望嘅 Ibu bapak, 兄弟姊妹， kita punya Tuhan yang dahsyat. 即刻要強大嘅上帝， Apapun keadaan kita pada hari ini. 即刻嘅乜嘅情況都好厲害。 Saya sudah pergi beberapa kota di pedalaman daerah Kalimantan Barat. 所以私家裏嘅去了幾多嘅時候都喺各樣嘅地方， Kehidupan yang begitu keras, 按苦中嘅生活中， pekerjaan yang begitu sulit. 工作按苦嘅。 Tapi kalau Tuhan bisa membawa ibu bapak datang ke tempat ini, 但係上帝能帶兄弟姊妹嚟到呢個位所， Tuhan mau memberikan pengharapan buat kita 因 semua. 為上帝本隆重兄姊妹就入盼望。 Di dalam Mazmur 37 ayat 25 berkata, 在詩篇記37:25節有人講到， ini Raja Daud yang nulis ya. 呀， Dahulu aku muda, 望之是我後生，我很 sekarang telah menjadi tua, 今行我變老了， tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, 但係我唔識看見義人上帝變嘅， atau anak cucunya meminta-minta roti. 撇在一個子孫嘅人陀咗缺失量。 Ibu bapak, 隆重兄弟姊妹， waktu kita percaya kepada Tuhan, 當時家相信主之時， sekalipun mungkin sudah tidak punya apa-apa, 雖然領導學時間冇擘計有時 saudara tidak punya modal untuk anak-anak saudara, 冇本錢學嚟本時間嘅字五， tetapi firman Tuhan berkata,
但係呢個福音上帝嘅話講， anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. 呢個子孫唔為了缺失嘅陀呢陀， Tuhan bisa merubah keadaan saudara seperti Tuhan membalik telapak tangan. 上帝能改變呢個前途了變手把狀樣。 Keadaan Naomi pada waktu itu, 雖然拿俄米嘅情況嘅時期， dia pahit sekali. 佢葡督嘅心， Dia merasakan Tuhan menjadi lawan buat dia. 佢只有上帝冇照顧佢冇給統裁樣。 Di dalam Rut 1 ayat 19 sampai 21. 所以呢個律節題 Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. 然後佢兩曬行到了Bethlehem嘅地方。 Ketika mereka masuk ke Bethlehem, 當佢兩曬落了Bethlehem嘅地方嘅下， gemparlah seluruh kota itu karena mereka. 佢日少都鬧hết。 Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? 佢都未自然講緊係拿俄米嘛。 Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. 但係佢都講唔冇聲係拿俄米， Sebutkanlah aku Mara. 聲係馬拉就好了。 Sebabnya Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. 因為佢前人嘅上帝已經做葡督嘅身份嘅了。 Dengan tangan yang penuh aku pergi. 我兒子是我父， Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. 但係上帝帶我轉嘅空少拉沙轉。 Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? 但係你細漢聲嘅拿俄米呢？ Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. 因為上帝嚟對付對我。 Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. 你前人嘅上帝本我入十分苦衷嘅情況， Ibu bapak, 隆重兄弟姊妹， banyak gak di antara kita seperti ini? 多麼時間用嘅情況喺呢啲， Waktu kemalangan demi kemalangan terjadi. 當時嘅苦難嘅時節， Kita bilang, Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? 切家是問講上帝你怎麼離開我？ Kenapa Tuhan mendatangkan malapetaka atas hidupku? 但係上帝你本我要傷害我，本我痛苦嘅情況。 Selama saudara pahit dengan Tuhan, 當你兄弟姊妹知道你苦毒嘅心對上帝， saudara tidak akan pernah melihat jalan keluar. 你都唔識抗要出條天嘅路。 Ibu bapak, 隆重兄弟姊妹， kalau kata firman Tuhan, 呢個法語講。 tidak ada rancangan kecelakaan yang Tuhan berikan kepada orang percaya. 相信嘅人上帝鋪排冇有傷害嘅， Bapak Gembala sedang sakit pada hari ini ya. 切家嘅牧師見下要唔時間先至 Sedang membawa firman loh. 呢帶呢個福音， Tiba-tiba sakit. 殺人下嘅跌到快鐵， Kalau saudara tidak mengerti, 係講隆重兄弟妹唔分面， saudara akan berpikir, 你兄弟姊妹咪用惡， kenapa Tuhan? 但唔係那上帝， Tapi kalau kita mengerti 但係講是個分面嚟講， segala perkara yang terjadi dalam hidup orang percaya, 隆重會發生喺是個信心嘅人， ada tujuan yang Tuhan sedang kerjakan. 有上帝嘅目標。 Hari ini kau tidak ngerti, 今日是個可能咪唔分面。 tapi satu kali nanti 但係計要熱死你打答， saudara akan berkata, 你打答兄弟姊妹咪講， untung terjadi. 何才要發生？ Semua yang terjadi dalam hidup kita, 隆重咪發生喺自己嘅生命中， baik buruk ataupun baik, 快也好，唔好也好也好， untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. 隆重熱出出嚟可以本自己相信嘅人， Waktu anak kita sakit, 當自己嘅自誤咪不平時時， kita bawa dia ke dokter. 自家講咗嚟 Kita 啦， kasih makan obat yang pahit. 自家本佢食苦嘅藥， Dia nangis, 佢叫， kita paksa dia. 自家不佢食。 Kalau bisa ada yang pegang kakinya, pegang mulutnya, anak itu makin nangis. 自己不佢食揸嘅手揸嘅腳嘅聲音一叫。 Apakah anak itu berpikir mamanya baik atau papanya baik? Tidak pada waktu itu. 家師傅當嘅時期嘅當人都做嘅咩啊，特別係嘅爸唔冇定嗌， Tapi yang pahit itu menyembuhkan dia. 但係啲苦嘅啊，要醫治佢好。 Seringkali Tuhan pakai yang pahit dalam hidup kita. 思想上帝用苦嘅情況嚟醫治自家， Untuk kita melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. 本自家看上帝幫助自家
對自己最好嘅。 Nah, cerita tentang Ruth 啊，你講我 Ruth 嘅故事得真得真， sebagai mantunya. 就係佢嘅心橋， Dia nggak tahu apa yang mesti dia lakukan. 佢唔知要做咩嘅事情， Dia telah meninggalkan tanah kelahiran dia Moab. 佢並喺啲出世嘅地方係摩押嘅， Dia pergi dengan mertuanya. 佢隔佢嘅家養強下去。 Kalau kata orang dunia, dia gambling. Gambling, judi, berjudi. 哦，啊，你啊應該講一講求博， Ya. Tetapi satu perkara kita melihat. 但係越計提示自己看， Waktu dia meninggalkan semuanya. 當佢離開並喺啲切， Dan dia memutuskan jalan Tuhan yang dia pilih. 佢揀啲隻吉田上帝嘅路，佢就上帝路 Nanti 行。 kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati dia. 家下自己嚟看人扮演上帝祝福佢。 Dari cerita ini saya mau membuka sebuah gambaran kepada ibu bapak. 從呢一個故事，我開熱嘅情況俾自己分明。 Dari cerita ini betapa dua perempuan ini malang sekali nasibnya. 從呢一個自己曲嘅故事呢，見者啦，按苦中的兩日五字年。 Kita bertanya kan, ada Tuhan gak sih sebetulnya dalam cerita Ruth dan anaknya, mantunya? 自己為偷門偷上，所以要上帝冇吹呢兩日每字年咧。 Waktu kita ngalamin musibah demi musibah, 當時家經過熱計苦中，過熱計苦中， ada Tuhan gak sih dalam hidup kita? 要上帝冇死喺我嘅生活中。 Saya tahu beberapa orang pekerja di tempat ini. 我哋要幾多少要做工嚟的， Ada yang 13 tahun suaminya sudah meninggal. 要到13 tahun meninggal. 年嘅重複過 Ada yang 世， 10 tahun sudah meninggal. 也要到10年當中嘅重複過世， Ada yang mungkin terlilit hutang. 也可能咪要到半我當產黨， Ada yang menikah beberapa kali sudah gagal di dalam pernikahan. 也可能咪要到人結婚了，按多年要失敗，要結婚失敗， Ada orang-orang yang ditinggalkan oleh anak-anaknya. 也可能要到做老年半夜嘅社會病hết。 Saudara bertanya pada waktu itu, 向自己咪當嘅事情咁悶， sebetulnya ada Tuhan gak sih? 神嚟是只有上帝嗎？ Saya tahu di tempat ini kebanyakan dulu belum mengenal Tuhan. 我哋啊，你哋為所多上幫忙識上帝嘅人， Saudara sudah berdoa kepada Tuhan saudara waktu dulu. 假如希望拜向向自己咪禱告給上帝， Ikut sembahyang apapun saudara lakukan. 拜乜嘅你都拜， Tapi keadaan tidak berubah. 但係情況冇改變， Yang ada saudara makin terjerumus, makin dalam, makin dalam. 要到時間一來一苦，一來苦到一簽。 Tapi dari cerita ini kita melihat, 但係從呢一個經節時間嚟看， di dalam ketidakmengertian kita, 當時間唔分明嘅一切嘅情況嘅啲。 Ruth sebagai perempuan Moab, Dia kay Ruth so he mo apa chu. bangsa yang najis, Dia tu song mo me song ti sian kay chu. bangsa yang tidak dipikirkan oleh manusia. Nhìn ka mo kon ku kay min chu. Tetapi Tuhan pilih dia. Tan he song ti sian ge. Waktu tangan sepertinya menekan dia, Tong siang dia yu siu nyong in kim ki pet ki le. dia tidak bisa melihat. Ki yao kon. Justru tangan Tuhan sedang mengangkat dia. Cái gì situ he song ti kay siu tao ki hong. Ada banyak orang di tempat ini saya tahu. Anton nhìn thấy li bị so ngay ti. Tuhan sedang mengangkat saudara Song ti kay siu le tao ni hong. dari lumpur kemiskinan, Chung dia kay kiong ngay. dari lumpur kegagalan. Shit pai kay chin kong. Tuhan sedang mengangkat saudara. 上帝係兜你行負你行， Ada rencana Tuhan 要上帝鋪排掌分你， yang sedang berjalan dalam hidup saudara. 所以呢個生命中上帝鋪排掌， Bagaimana caranya saudara bisa menemukan itu? 人不影響自己咪有得到呢條路， Keluar dari tempatmu, 出呢個會所， datangi Tuhan. 來上帝嚟。 Naomi bisa diselamatkan kembali oleh Tuhan. 呢個Naomi有得救出本上帝得救， Waktu dia memutuskan kembali ke tanah Yehuda. 當佢檢啲隻吉田睇人去耶和華嘅地方， Karena jawaban kehidupanmu hanya ada di dalam Yesus.
因为到那个答应个这个生命中在耶稣嘅手中。 Saya melihat banyak sekali orang-orang tua di tempat ini. 我看按到你自家你要個老嘅人， Mungkin sudah setengah abad dari hidupmu. 可能冇要50人世當過嘅， Engkau melayani Tuhanmu yang dahulu. 你侍奉你崇拜嘅你信嘅上帝， Saat ini saudara kembali datang kepada Tuhan. 今下你回頭到盡一個耶穌上帝， Tuhan akan memulihkan keadaanmu. 上帝恢復你嘅情況， Seperti Tuhan memulihkan Ruth dan Naomi. 像一個上帝恢復一個律嘅拿俄米一樣。 Jadi ibu bapak, Jadi兄弟姊妹， di dalam cerita Ruth 在呢個福音在呢個律嘅故事， itu cuma 4 pasal. 一出係四把手四嘅經節。 Dalam Alkitab cuma 2 lembar. Dalam Alkitab hanya 2 lembar. 所以呢個聖經就係兩頁嘅， Tipis 2 lembar. 按托成兩頁。 Dari ratusan lembar dalam Alkitab. 從呢個經節兩盤共幾百頁，佢就排到兩頁。 Tapi 2 perempuan ini 但係呢兩頁唔自然， dipakai oleh Tuhan 上帝用嘅 menjadi satu tempat 變一隻又一隻會， yang akan melahirkan Yesus. 來從佢嘅宣傳下日後派用出耶穌， Juru selamat kita 自家嘅得救，自家救主， lahir dari Ruth. 就係從呢個律呢啲呢個時空體你傳下嘅， Bayangkan ibu 你 bapak, 家似上了。 perempuan yang tidak punya pengharapan. 你若未自然，冇盼望嘅未自然。 Tuhan pilih perempuan ini. 上帝選你若未自然， Mungkin pada waktu itu Naomi berpikir, 可能計下呢個拿俄米嘅律要想， pulang ke tanah Yehuda, 盡壓嘅耶和華地方， udah nggak punya harapan, 冇希望冇盼望， nggak tahu lagi apa yang mesti dilakukan. 唔知係做咩啦，盡到去。 Tetapi satu hal kita melihat, 但係要接計死自己看， orang yang tidak punya pengharapan 冇盼望嘅人， dipilih oleh Tuhan 上帝選 untuk melahirkan seorang penebus pada akhirnya. 來選中選一隻自家嘅救主。 Saya tadi bicara-bicara 我睇新法講講， dengan Ibu Ana, dengan Fani. 個翻你個阿 Ya. Jalan hidup mereka bagaimana, dulunya seperti apa. 蒙拜嘅嘅新法中人扮演嘅路線， Tetapi pada akhirnya 但係結束嚟講， ibu bapak tahu siapa mereka. 龍總兄弟姊妹設計兩曬係曬， Orang yang dipakai Tuhan untuk menjaring banyak jiwa. 上帝用佢帶按到人來到上帝面前。 Kesaksian hidup saya. 我嘅見證，我生命見證。 Saat saya menikah usia 19 tahun. 當我19歲結婚之時， Tuhan membentuk saya dengan suami saya. 上帝改變我嘅人格，及我丈夫嘅， Rumah tangga saya tidak bahagia. 我嘅家庭冇快樂。 20 tahun lebih saya berdoa untuk pertobatan suami saya. 20人嘅禱告，博我老公悔改。 Tetapi karena saya punya suami yang seperti itu, 但係我要按樣嘅老公，按樣嘅樣看， saya menjadi wanita yang kuat. 我變成一隻強嘅唔自然， Wanita yang perkasa di dalam Tuhan. 難嘅唔係自然。 Suami saya tidak perhatian kepada saya. 我嘅丈夫冇看顧我， Karena dia tidak perhatian kepada saya. 因為佢冇看顧我，冇錫我。 Saya bisa pergi masuk ke pedalaman-pedalaman. 我又落呢個派嘅會所， Setelah kira-kira 10 tahun suami saya mengenal Tuhan, 才約要10年我嘅丈夫識上帝， suami saya meninggal 5 tahun yang lalu. 我嘅丈夫已經過世5年了。 Sekarang Tuhan pakai saya masuk ke pedalaman Kalimantan Timur. 今下我嘅上帝用我落在呢個Kalimantan Timur 東係東啊，東西加東啊，咩西加啊？ Ibu bapak kami masuk cuma hanya berdua. Saya hanya masuk dengan berdua dengan Ibu 我 Lois. 在兩沙去各樣女個山嘅地方啦。 Orang berkata, kamu pergi dengan tim? 人家講你叫班人去， Enggak, saya cuma pergi berdua doang. 冇我等我兩沙去。
Kami masuk ke Kalimantan Timur ke pedalaman-pedalaman naik perahu-perahu. ngay 4 tới jam. hiệu ứng yang個山個地方初信去， Yang mungkin orang-orang di kota bahkan laki-laki pun nggak mau masuk ke tempat itu. 可能呢一鋪頭嘅冇電測，男人唔係落樣嘅地方。 Sinyal telepon aja nggak ada. 呢一個下邊嘅天線很冇唔有識， Benar-benar di pedalaman Ibu Bapak. 戰爭10分3度嘅地方。 Dalam waktu kita naik perahu ke Tinting, 當ngay到殺初信去叮叮， menyusuri Sungai Mahakam, 嗰啲嘅講乜咁講， ada beberapa kali kami hampir kecelakaan. 爭熱定ngay到殺得到上海。 Kalau di Kalimantan Timur itu semua jalan itu dari kayu-kayu kita harus lewatin pelan-pelan. 在呢個Kalimantan Timur anto tak jumpai嘅地方， Bagaimana Tuhan mengutus saya ke tempat seperti itu. 人扮演上帝派我去樣嘅地方。 Di sana saya mengadakan seminar KKR. 在個啲我都要辭悔， Banyak hamba-hamba Tuhan mengalami lawatan dari pelayanan kami. 按到上帝嘅僕人，透過我都在侍奉之後，經過上帝嘅恩典， Kami membangkitkan kembali api-api di gereja-gereja pedalaman. 佢三個三度嘅善堂啊，嘅都上帝嘅人啦，透過佢嘅侍奉，佢都變咗嘅真善。 Saya berpikir pada waktu itu, 我嘅時期我用率， kok Tuhan bisa pilih saya? 我上帝未有選到我。 Banyak orang laki-laki nggak ada yang mau datang. 按到男人冇嚟， Panas, 按手 lengket, 飲夾， banyak nyamuk, 按到門。 tidur di pastori-pastori. 水按前菜嘅地方那邊所啦， Tapi di situ saya melihat 但係在計我的看， penderitaan yang saya alami. 我見過嘅各種嘅痛苦， Seperti ada benang merah 就係了要嘅風險樣。 yang saya lihat hari ini. 我看見半日嘅， Hidup saya jadi berkat bagi banyak orang. 我嘅生命中按到人得到福，透過我嘅侍奉。 Sama seperti cerita Naomi dan Ruth. 一樣從睇新節家見節講我呢個 Naomi 嘅 Ruth 嘅故事樣。 Waktu dia alami seperti itu. 當佢經過樣嘅苦衷嘅嚇， Waktu mereka menangis, 當佢兩隻叫嘅時期， tidak ada orang yang tahu. 冇人知。 Tidak ada orang yang nolong. 冇人幫自己， Tapi tangan Tuhan luar biasa. 但係上帝撇強嘅手， Dia tolong tepat pada waktunya. 盡是佢tolong嘅。 Satu hal lagi yang saya cuma mau ingatkan kepada ibu bapak. 要介紹我係提醒隆重向弟姊妹， Tuhan datang selalu tepat pada waktunya. 上帝嚟呢個神法中盡是， Waktu dia datang ke tanah Yehuda. 當佢嚟呢個耶和華嘅地界， Yehuda pada waktu itu sedang panen. 當嘅時期呢個耶和華話佢係要發展， Kita pikir kebetulan 你都只間都度要生生嘅， Tuhan yang pegang cuaca atas hidup kita. 隆重上帝揸， Dia yang pegang masa depan kita. 佢揸自家嘅前途。 Tuhan yang gerakan hati Naomi untuk kembali di pada waktu musim menuai. 呢個上帝就係本呢個Naomi嘅心為愛多進一個耶和華嘅地方，當佢出離釋嘅時節嘅下， Waktu dia sampai di tanah Yehuda. 當佢到呢個耶和華地嘅下， Mantunya ketemu dengan satu konglomerat. 哇！佢心口二落咗太富百萬， Yaitu Boas. 就係按到Boas， Yang masih keturunan dari suaminya Elimelek. 就係按照條強線呢個阿比米勒嘅老公嘅強條線下嘅， Kebetulan nggak? 係生生嘅嘛？ Bukan kebetulan. 唔係生生嘅。 Tuhan sudah mengatur jalan hidup orang benar. 隆重上帝鋪排將本原因。 Sekalipun kita jatuh, 雖然自家被跌下去， firman Tuhan katakan, 上帝嘅福音講， kau tidak akan jatuh sampai tergeletak. 你唔係對到撲下揼下去， Karena Tuhan topang dengan tangannya. 因為上帝嘅手帶你行。 Ibu bapak, 隆重兄弟姊妹， dulu Naomi berpikir, 幫拜可能呢個Naomi yang想， dia mati dengan sendirian. 佢單殺，
Tapi apa yang terjadi? 但係咪發生啊？ Dalam Rut 4 ayat 13 sampai 17 saya akan 呢個 baca. รุดที่4 17節， Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya 然後呢個波阿斯兼呢個รุด做嘅一個 dan dihampirinya dia. 佢隔佢呀同房， Maka atas karunia Tuhan 佢係透過上帝嘅恩典， perempuan itu mengandung 呢個唔自然到先行， lalu melahirkan seorang anak laki-laki. 然後先讓日日嚟。 Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, 解熱世界都每自然前萬格呢，Naomi講： terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau. 哇，榮耀上帝要日年呢個先幫自己， Pada hari ini dengan seorang penebus. 當解是要就屬你嘅， Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. 你就嚟榮耀啦，出嚟以色列。 Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu 佢都係本一個生命中舒服， dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. 為照顧你到呢個頭那麼拍， Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. 因為呢個心口錫你嘅容易啊， Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak 切 laki-laki. 份上等呢每自然俾你切入嚟。 Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya. 呢個 Naomi kiếm呢隻嚟自病 Dan pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. 病在佢肚嘅意思。 Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu. 呢個別領袖本呢佢本隻名嘅， Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. 呢個 Naomi 已經先將日隻嚟， Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. 然後佢都按到 Obed， Dialah ayah Isai, ayah Daud. 佢都係以西Daud嘅子宮體， Hebat gak ibu bapak? 厲害嗎？ Perempuan yang kehilangan semua. 你入咪自然窿總冇盼望， Udah dilupakan sama orang. 窿總因冇看顧嘅， Ternyata dia punya cucu adalah kakek daripada Daud. 佢話問啲佢嘅孫都係打頭太位嘅阿公。 Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. 對於上帝冇要講冇可能。 Kamu kehilangan apa pada hari ini? 今日兄弟姊妹係咪嘅冇喺度？ Buat Tuhan semudah Tuhan membalik telapak tangan. 對於上帝十分容易了變小巴掌樣， Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. 因為上帝最嘅選從佢嘅來龍總之嘅盼望， Tidak ada jalan bagi kita. 對於切間冇路行， Dia bisa buat jalan yang baru. 佢能夠開新嘅路俾你， Bukan jalan yang lama, semua tertutup. 你攞嘅路係緊hết。 Hanya Tuhan yang bisa membawa terobosan pada gunung batu. 即係上帝就能夠帶你穿過磐石， Sebab Tuhan kita tidak pernah kehilangan cara 因為而家嘅上帝唔識講冇嘢嘅計劃嚟俾你， untuk memberkati kita. 來祝福切家。 Saya punya kesaksian sedikit. 我要熱啲見錢。 Saya melayan ada satu orang ibu. 我大量要摘一步， Dia punya 4 orang anak. 佢要4日4課， Suaminya sudah meninggal. 佢嘅重複過寫， Dia harus merawat 1 adiknya dan 1 orang tuanya. 佢愛照顧熱摘睇熱摘老人。 Pada waktu itu dia mungkin kira-kira usia 60 tahun wanita ini. 當佢是佢一時嘅歲60歲了未幾年， Perempuan ini terlilit hutang habis semuanya. 你摘5年都哇十分多惡單啊！ Rumah udah nggak ada. 冇要冇了， Mobil udah nggak ada. 車要冇了， Pekerjaan udah nggak ada. 工作要冇了， 4 anak masih sekolah. 4日4年 Adik 限 dan 讀 orang 書， tuanya harus sekolah. 佢嘅老太嘅4課日讀書。 Singkat cerita dia kelilit hutang juga. 簡單嚟講話，計受 Hutang 驗 yang 啲受驗， besar sekali. 有冇安睇？ Singkat cerita dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel 簡單嚟講，佢定責定箍， oleh orang yang berhutang. 半日佢受到嘅嘢。 Pada waktu itu dia nangis, dia telepon saya dengan telepon dari kantor polisi. 當佢死妻嘅 polisi kantor 嘅靠田嗌， Dia bilang, "Bu, tolong saya, Bu. Ibu datang kemari, tolong lepasin saya." 冇多浪嗌多浪嗌， Saya bilang, "Saya mau nolong bagaimana?" 嗌人嘅嗌人幫人幫錢嘅， Karena pada waktu itu pun saya sedang diproses secara ekonomi. 因為佢是佢嗌啊上帝嚟支持嗌， Saya cuma katakan kepada dia gini, 嗌請用人家佢講，
Kalau Tuhan izinkan kamu masuk ke dalam sel pada hari ini, 係講上帝允許你經過日落呢個 polisi 攤嘅啲劍打， Tuhan punya tujuan atas hidupmu di tempat itu. 上帝有嘅目的對於你嘅生命中。 Tapi kalau Tuhan membawa kamu keluar dari tempat itu, 但係上帝係幫助你出街嘅為所， cuma Tuhan juga yang bisa membawa kamu keluar. 即係上帝嘅時間能夠帶你出。 Kalau saya datang ke tempat itu, 係講ngay來到街啲 polisi 跟到嘅， itu adalah satu hal yang salah. 嗰度係越嘅錯嘅事， Kalau saya datang dengan potongan seperti ini, 係ngay來上樣嘅用緊。 polisi berpikir saya punya uang banyak untuk tebus dia. 啊，呢個警察咪沙拉上啊， Yang ada kamu diperes dan saya diperes. 啊，ngay電機電呢個欺負電機， Teguhkan dan kuatkan hatimu. 咪強呢個心， Kamu ada di dalam tangan Tuhan. 你要上帝嘅手中， Karena melalui perkara ini, 因為透過樣嘅事， wanita ini kenal Tuhan. 呢個唔只因變識上帝， Dulu dia penyembah berhala seperti ibu bapak di tempat ini. 攏總之表，攏幫拜佢拜廟上。 Setiap bulan-bulan tertentu dia selalu berdoa. 每日佢也要去禱告， Semua cara dia sudah lakukan. 攏種嘅方式佢也做過。 Sampai di titik terakhir dia menyerah, dia mendatangi Tuhan Yesus. 到結束到日計佢最困嘅，佢撳日結 Waktu 天嚟 dia 上。 datang kepada Tuhan Yesus, 當佢嚟到耶穌嘅面前， dia tidak langsung melihat pertolongan Tuhan. 佢唔係講超冷爽看上帝幫自己， Yang ada dia dimasukin ke penjara. 要問地電到電落暗間， Kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong 自 dia. 家群人扮演上帝幫自己。 Kepala polisi akhirnya panggil dia. 呢個 polisi 頭先嘅， Dia tanya, kenapa ibu bisa seperti ini? 但係你被有生變樣嘅， Dia cerita dengan jujur semuanya. 佢出心講佢哋。 Jadi akhirnya dia bilang ini, saya lepasin ibu sebagai tahanan kota. À, gia đình nghe biểu nhé, như đồ mô âm kiến đồ đi khu, tapi saya xỉu tôi khu. Setiap minggu ibu datang harus tanda tangan dan lapor kepada saya. Mấy gì chặt lý bay như tôi ở lấy đồ căn tôi đi phá hóa ở trên bò. Akhirnya orang yang dia hutangin Dân héo cái khiêm đồ lý dạng như này, datang dan marah-marah. lấy hải mà. Lu pakai polisi mana bisa sampai lu lolos? Như dùng với cái polisi bởi biển héo. Daripada lu bayar itu polisi, lu bayar hutang gua. Như ban ca tà xỉu trăng nha cái cảnh sát hậu trăng như ban ngày nha cái lời. Seperti firman Tuhan katakan, Trong nha cái phá như còn này. jika Tuhan berkenan akan hidupmu, Hay còn song ti hấp gì nha cái sang miệng chúng. musuhmu pun akan diperdamaikan oleh Tuhan. Nha cái thiên nhiên tôi song ti cả như phù hợp. Singkat cerita, orang yang berhutang akhirnya membuat dia lunas. Kiam tòn này con cái kiam cái liệt nhiên kết quả cái si mu hiểu bằng. 4 anaknya sudah menjadi orang yang hebat. Si ya se nhiên biến nan nhiên. 1 sudah menjadi dokter. Dịch satu biến y sinh. Waktu saya melayani dia, Tong ngày tài liang ki. saya pun bertanya dalam hati saya, Ngày cả tan sa mun ngày cả sinh. bagaimana caranya Tuhan menolong? Nhằm ban nhiên này phong sức song ti bang si ki. Karena itu di luar batas kemampuan manusia. Jin bùi gia tu chỉ cả sống tỏ cái. Tapi waktu Tuhan membuka jalan, 但係當上帝開路之時， tidak ada orang yang bisa membatasi kuasa. 冇咗住責任能夠攔上帝嘅能力， Apapun menjadi pergumulan ibu bapak pada hari ini, 係嘛計都好兄弟姊妹對付嘅困難嘅下， arahkan matamu hanya kepada Tuhan. 有冇做將在上帝嘅 Keluar dari tempatmu, 出一困難嘅所在， datangi Tuhan, 來上帝嘅面前， pegang janjinya. 揸本上帝嘅應許， Dia pasti buka jalan. 佢 buat saudara. 飄天開路嘅嘢， Amin Tuhan Yesus. 阿門。 memberkati. Korabasi kata karabasi. Kirabasyantara batu korabasi kita karabata karabasyanta. Kirabasyantara batu korabasi kita kunarabata karabasyanta. Kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan. 我到嚟你面前， Aku percaya ada pengharapan yang sedang kau lepaskan pada malam hari ini. 我相信要盼望要變下本我到， Angkat tangan Bapak Ibu di 看一個小龍同兄弟姊妹。 Hamba berdoa pada hari ini Tuhan pengharapan yang baru Tuhan lepaskan buat ผู้ยินต่อเก่าสองที่กับพันหมองเปียงหาปุญญเต้า untuk orang-orang tua yang saat ini sedang ditinggalkan.
pun lo nhìn li hạp pun nhìn kian nhìn piong hai đây hidup sebatang kara. tan sa lo nhìn ku tan tan Anak-anak muda yang tidak punya pengharapan, chỉ đó nhà xe phò lúc chúng mo pan mo yang tidak punya kepastian dalam pekerjaanmu. mo những cái phiếu tiền cho nhà cái Pada sang hari ini, kinh tông chịu terima. nhìn siap Terima dengan imanmu. dùng nhà cái xin sim siap Kebenaran itunya akan memerdekakan engkau. song ti cái chính lý piang itu Tuhan akan memberikan padamu masa depan yang penuh harapan. song ti pun nhìn tiền thu năm năm mấy pan Tuhan akan memberikanmu kekuatan untuk engkau terus berjalan. song ti pun nhìn khiong cái lực lượng lấy tiền tin Dan Tuhan yang akan mengangkat engkau song ti tao nhị hồng dan memulihkan keadaanmu. phi phu nhà cái sang Diberkatilah engkau. tát phô là hiếu thị Diberkatilah engkau. song ti chúc phô long chúng Pemulihan terjadi. Amin. phi phu san Pemulihan terjadi. nhà cái sang miền Api chúng ta doa tao phi phu dilepaskan. song ti Api cái linh doa phô piang dilepaskan. Api doa dilepaskan. Api doa dilepaskan. yes Dalam nama Yesus. Yesus gitu Dalam nama Yesus. Yesus gitu Imanmu bangkit pada hari ini. nhà cái xin sim tao Kuasa Tuhan song ti cái khen piang berkarya dalam hidupmu. Kuasa Tuhan song ti cái khen membangkitkan imanmu. lấy phu hồng nhà cái xin sim Teruslah berjalan dengan Tuhan. thiên sin Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. nhị con song ti cái kêu Dalam nama Yesus. Yesus gitu Kami berdoa. ngài tao祷告Amin. Amen พอเสียบรรยากาศสุดยอดสุดใส่กระเคียงเลยฮาเลลูยาลุงส่งยุติที่มาจัดปุ๊บอาเมนโอเคkinh tàu thì ca cái hạ ca thì phải từ hệ tàu lý vị trí kinh tàu lông trồng yung chỉ mà kia hồng sung siêu lấy thì ca ngay xong sen lông trồng tận tàu song ti cái phục thọ cổ lia cái phục yếm thì ca tận tàu cái ân tiền nhá lông trồng yung chỉ mới nhà cái xin sim chân ca khiang khi nào lia cái hạ ca thì phải từ tàu lý vị trí thì ca lấy chọn ngay xong sen song ti cái thùng trái hiện tại lông trồng yung chỉ mới chọn để bộ khác phiền phiền ăn ngay tàu mang yêu lý khai lia cái so sánh thì ngay tàu cảm ơn ngay tàu nén tay ngay tàu cái phụng hiền lấy tàu song ti cái miền chén thì giá số kỹ thuật cái miệng cái亲强lia cái phụng hiền lông trồng yung chỉ mới muốn kia sung siêu lấy上帝嘅反應就了彼此，但係在自己嘅生命中冇限制，自己嚟轉接上帝嘅平安快樂充滿落人嘅心中。上帝耶穌基督石隆重設家，佢顯出嚟佢使復活，使到自己得到生命永久嘅生命。是靈唔是離開個兄弟姊妹思想跟佢同在，帶自己去得勝嘅路。在耶穌基督嘅名，自己感恩，自己禱告，接到晒齊齊嚟講，阿門。強錯真嘅。